advice to shift ko for the second sem. Nagtanong sa grado, wala siya kaabot for the retention policy of the course. Kaya like, okay friends, it's hard to adjust. Nagasago, duha ka section nilang dito ka sulod sa A nila, wala ko'y friends. And then, like sulod ko sa klase, uli dito, what requirements, tulog. Like, for my second sem it's really hard. Okay? Hello ka-MU! Kauban na to karon si Steve Rosal, usa ka second year Development Communication student diri sa Central Mindanao University. Ug ato siyang pangutanon unsay pinaka-interesting nga story niya diri sa Central Mindanao University. Hi Steve, good afternoon. Hello ma'am. Yes, sige. Kato akong giingon ka ganina unsay pinaka-interesting nga story nimo nga worth sharing diri sa Central Mindanao University. Yes. So, for me guys, for me is my interesting story diri sa CMDs. Marami itong part na karon akong course is Bachelor of Science and Development Communication. Pero di gini siya mo akong first na course, which is, ang first na course is Accounting Information System from College of Business and Management Accountancy Department. So, at that time guys, nga napa ko sa akong first year, by the way, na-advise to shift ko for the second sem. Then katong first sem ko guys is like na-feel bitaw na ako nga comfortable na kayo ko sa akong friends, ganahan na kayo ko dito nga time. And then here comes the second sem. Nagtanong ko sa akong grado, wala siya kaabot for the retention policy of the course. So that's why now sa DevCom. So katong nga time, pagtanong ko sa DevCom, kaya like okay friends, it's hard to adjust. Nagasago, duha ka section nilang dito ka sulod sa A nila and B. Wala ko'y friends. And then, like sulod ko sa klase, uli dito, what requirements, tulog. Like, for my second sem it's really hard. Kay, wala kay kastorya, wala kay mapangutan ng requirements, need yung ka maminaw kay, di naman parehas tong kay friends sa imong college or course niya, na kay makopyahan, na kay mapangutanan. Dito is, wala gid siya, naglisod yung ko. So, at that time, nakoy na friend, isang boy, which is, his name is Kyle, nila na to yung apeliyang last name. So, sigto ko siya pangutahan na, then mo to. Siya akong first friend sa DevCom. And then, at that time, let's go na rin for the finals. Alam mo na nag-adjust. Ko yung mga friends. Daghan na sila, pero di ganun nga daghan. Like now, medyo adjust yung ko kay nanap ko sa laing section na po sa PE. Nawa ko yung friends, repeat na po. Tumoto siya. Ikaw bang nag-decide na mag-DevCom ka or anong DevCom? Ano siya ma? For me, DevCom is di good na ako siya choice good. For me, akong choice is engineering. Nagato ko sa engineering for electrical engineering. And then, wala sila slot. Even though, so akong grado, pero wala may slot. So, that's why na ako sa DevCom. Okay? So, kasi nag-recommend? Actually, it's recommended by Kuya Nico Balasa. He's a graduate na siya sa DevCom. So, recommend niya sa akong DevCom. Dito ko niya sa London. At this time po, sa akong second year, gaplan niya pong shift. Pero for me, consider na lang ako nga makagraduate ko on time. And then, wala, I plan po nga mo proceed na lang siguro after graduating sa DevCom.